Porazitelni podatoci za istokot od početok od godinata na se koje novorodeno imalo po dvajca počinati. Ova go pokažuvaat poslednite podatoci na Državni od Zavod za statistika, spored koji vo prvoto tromesečije od godinata region odbeleži negativen priroden prirast od duri 232 žitelji. Imeno, od periodu od januari do mart godinava vo site 11 opštini od regionot se rodeni samo 322 dečinja, a počinale duri 554 lica. Najloša je sostojbata vo Kočani kada ima 60 poveke počinati od rodeni, sleduva Štip so 53, Probištip so 32, Berovo so 28, Vinica so 16, Pehčevo 15, Češinovo Obleševo so 14, Delčevo so 12 i Zrnovci i Makedonska Kamenica so po 7. Isključoke samo Karbinci, no i ovde nema prostor za radost, zašto za 3 meseci ima samo jedno novorodenče poveke. Ovde brojot na rodeni je 14, a brojot na počinati 13. Sostojbata so negativni od priroden prirast vo regionu te zagrižuvačka so godini nanazad. Ni to jedna merka za ostanuvanje na mladite ovde ili za stimuliranje na natalitetot, ni odblizu negi dade očekovanite rezultati. Što ova zboruva za nas i kade odime, ako ovoj trend prodolži i ponatamu, ne je teško da se pretpostavi.